Okay, so now we're up to our guest performance, who are TahiMana Polynesian Fire Warriors. They're a family-run professional fire dance group made up of up-and-coming youth who you saw just outside. And every now and then they have appearances from the OGs, and there's two of them here today, one on the drums and the one that's going to try and dance. TahiMana continues to inspire young people through their shows, community festivals, and next week they head off to Samoa to take part in this year's Teuila Festival and show off their Siva Afi learnings. Tonight they present the items that they will take to Samoa. First up, the item here takes us to the rock of Polynesia, Niue. Cheehee! Ua fo fo mia
Paki paki. Mo ngai o lo ua nganga mo o e lo au Malongi Sasa la mai maunga e puai nai o ma fau fau Le I Tauanu'u le upu ua whaafua ai le whati Whai o e mosei Lau funga o la au Ua na o e lava
pumai mawhatianga I le te patasi I o fofonga tautua o I le vasa loloa o oe o le fua e matala I le alofa e o ona I o laula a o lo la le o le sini o le tuinga nau e o la mai oi a so aleva a e tu mau pe I le loto e si o se leva fai o e mau sei lau funga o la au ua na o lava se I e maliu mai Give them a big round of applause. Cheehee! Malo, malo. So the next item will be a Siva Nifo Oti. So ala mai kua whamamole. And the girls grab your Nifo Oti. This Nifo Oti was choreographed by Siva West Auckland, Paulina and Jessie. And you may have seen it earlier. But everyone, big round of applause, please. Cheehee! Thank you, DJ. Sasa le manong ya la tu le longa ali ana ya le tenga solo ai la boya la toa tai le sami o mai atato mu ia Samoa mo se ona la panu mua Ilona Tauafi le lau Samoa wa pela nula nua I ua pela nua I ona le langi I o e ta fisa vali vali ua ngi malu le Tauafi I nau atua na I atu o le lai Tauan le sau se e te tiwai Ta pau nei a ma peli Sami, oh my tato mu,
se ona lau whanu